Asha for me mo bibia kwaba e de by emergency Ghana TV eso enen so eye da fufu atwede amponyankopon e de ache yen se nani de edi kan a utuni in aha yetie nkofo nsem na eja yen so ye de etu ye hofo na yetu afofo nso efo ewo ho na ene story amensaka ewo fidem ha se ne die ye nua baby e de nasem abeda MFK ewo Lawson TV na ebusiafo asem na ode bae de pese wa akọ na okotie mu nsem emraye ba na mabeji wadwen kire e de afasa asem wehu hye so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section o come ho ne go hwe video yeah frozen Akosia Bleusi. Akosia Bleusi. Akosia Bleusi. Akosia no pay. Mebacha no pay de boko. Mebacha na metinya chene ase. Me ofa na de me ba ye free. Vote na ba ha se. E no de me ba ha se mbesi adwuma me ma me afrim. E no de me ba. Nti me wo ho. E na boy bi che onu so ba ekumase ha. Onu so ko school o ye fe no maunyo. Eno Sunday bi me ko adwuma mu na ofla me se me bla na me baje na yi ne ba shi 13 me baje na me kopa mma no ana me see you na me call fie ho no me ko na me gina ni da na no ana se me bla na me see you on fa ni she robe mma me na me nko na me ko ya de wadwuma me pentem ana se me bla na ada na ne de me isro no se na me se de bi on fa de ni she robe mma me na me nko ana se you no ko akofa robe no Ofaro no no de bechi ni share obenim and o si me beji me ko ya no twi me ko wura ni dem ho and o for so me no me wa twi na wura dem ho e de ama no moton la mame nko 3p garlic mixture na obi a brabeje best sheet esie na watimi akogina kwan ya no be ma etwe Utiemu, wantiemu. Wose abrantie ne se beje best sheet ekosi. O se me kopam man na ye teleni. Me ba twa me sua de pam. Usua de pam, unyampon ho. E na abrantie mawunyo. Me ba twa. E se brabeje mawunyo de se nka nyame ye meboa. Yesa na kire. Me ba twa. God is good. Mawunyo, nyame ye. E se brabeje best sheet a atie. Ne kopam. Ena tifa mfinfi baby atia fam kopambre no kwa no so wonsa no ye den acho no otwemi ko wura ne dem ho to aso e acho no oni me dai na nyinsta baaye no ena me ofa nso ni boefu ono da dodo sen me ba cho ba ako okay me ba cho na me ofa nso ni boefu mi ntono so apa me free ne dem ho ena me da bonti free nyinsta ni mu me da bonti sana ye me ofa de ye ko police station ehonzo akosihwe yesako social welfare so ehonom na omosela me ofase mentina ne nche for 1 month na maunyo no pay dan mame osi oni sika onti me pay dan mame intimate na me ofa ne nche 1 month na February end na Saturday mi kwa asori baaye mi bedu fe na mi konso baaye ye aduane diwie edo enyomla na miko jare na miko akwada na mi ofagate me se enne na ye edin ntimi ula dem hobi na mi osi me nko bebe amekwa akoda bia no me nko na mi gina bonte mi hu bebe ameko ntina mi madam kino me hona miko bie ni shop hona me dai ade chi sa de no bisa me se fa na miko dai na me se miko bie mi madam shop hona me dai eno no peko e no kwa sorry oko abae nyina emu omo mbisa me say fa na me da be ma no so me friend say say me ofa apartment on pay dan mame o ka je me say oniska na ni passion no enti sentos na wa hweme na me see na nyina emu ye minim say social welfare for na aka je say week bi o ma me 100 cedis da minim nti da 100 cedis no kula no on fa mba yi enu na enu mu ana medidi wom enu so ana me say di call hospital akocha scan na ade sa 100 cedis na no de beba week no so do awon fan ba yiye na ni number one ade case ni call social welfare me pa cho me ofa na de call ofa na de kwa time onyem wo no me pa cho nyem ya ana wo wieye me pa cho dem na menyem no abrante no wase opeda me pa cho o se me peba na me mfi no o se opeche yansa na wo fro se beje be sheet ni kopam baye do month mpo any 1 month and ofrel or the kasa be na se ope anwona brofo anaze twi me ba cha ya anwona na ye kan o de anwona kasa o ti twi
Me ba cho. Because producer friend also a friend also one dey want teach you. Me ba cho okachi. Wakachi. Me ba cho. Also open dey na wan fa brofo na say ope. Me ba cho. And dey anwona kasa. But e do say your friend afidie so dey also want teach you. Brofo no beka. Erade. Tama watching we wura dem na nipa ni fie ho. Me ba cho na mo kasa. Na nipa ni area ho. Otiem. Me ba cho dem. I don't want him. Minto kasa o. I don't want him. Maybe some I don't want him. Actually, one of me mistake maintain. Mistake ben. Obi ese brabeje bedsheet kosi breme. Wase o pedant unim say adwen boni abani sisim. Onyawa obere o. Na wa fro say beje bedsheet kosi. Waso on say twon. Hiri na wajamu yo e de ewura dem ho. Enu akwa akoda. Edisen asana de nyinsan ne koto nanim. Me ba cho menye me yakura na minim se menye. Nte edisen. Minya 2 months ansana me ko ga chire no. O kai no sesen. O si a me ba ho ampa me ne madam ne me ofa na koi. Ana odi 2 mu. E di 3 days a o si a se asa na obeji se memba wo asa na obeji akola na obeye DNA. Okay. Ana mo nyina si yo o mo apene so se onye DNA no. Enti me wo ya ombe Sesa akra ne nyasen. Me ba cho ene ne yenya 40 days ka ko pane so me ne edi a me de. Uni sika de be ko we yin kra kwa wa kra pane. Akra o papa akofo we fra nwuna mamu aba asante mamu se bra besu adwuma. Wo se be ma afra me se me mra meje bedsheet nkonkopam. Me na otapam ne nema. Me ba cho de. Ntia de ntina sa da no nko na ofra se beje bedsheet kopam a ukọ wiye wo ne mpa so. Tane ne twempena. Me ba cho de bi mo. Oni ne twempena. Me ba cho nya me mpena. Onyi mi ogugu so. Me ba cho de. Ono wa nada. Me ba cho de. Owu ye nso Me ba cho de. Ono wo nada. Me ba cho. Acha se wonye na adwen se wo fa wo se ne mpena wono obetena o. Nti social warfare wono okwaji tum se week bi obema 100 cedis. Me ba cho minim so mo na ahye ne se o ma me 100 cedis because free honum na ya o send me 100. Abusu am se wo sha akura pa baba we ya woda hwa. Elder. Wo sha akura na. Urade. Akura no ho fe no. Ai. Broni pa. Kai. Broni. Pacho mo fra brante ne fa ne ntoso. Na mimisa ne de ye ya. Wo pe obi ani pa na mpene na utimi ekwokwotwe no na nka yese ukuro mu pete. Edi wu namu a enke bi ka wu nanso enne wo mo papa bobo kasemu rough bobo kasemu nka we kura de afia we kura de nka ye ukrom ni munyina moka mebede esenuka moka fiai indi ndo moka ni nyina bom ntinka de biem owayire Me ba cho o se wa o ba ko. Owoyire. Me ba cho minim so. If you on one koto ba bia ho. Me ba cho de bi o. Wo de muntie brofo na wone producer edi nkomo a okekan ye no. Wa kwachi obi a ene na atintima afa no. Producer afra wa say mentichi meka brofo. Why am a producer do so no na ka brofo a na wa pause so. Ana na wo hana na ejesa. Announced to me, okay, of which I was like, Lawson FM. I just doubt the situation. I said, okay, no problem. I will do a DNA to confirm so that I can have that love and affection for the child. So nobody asked me to do it. I personally said I will do it. That is it. I hope you understand me. Yeah, so nobody asked me to go and do whatever. No. I said I will do it to confirm so that I can have that kind of love and affection for the child. That's all. Right now, as I'm here right now, I don't have money right now because even right now, I'm thinking about a hair accommodation now as I'm speaking to you right now. Because the landlady called me that she cannot continue because she wanted me to pay 1 full year, which is 3,000. I told no, I don't have it because I'm schooling. Even my school fees I did not pay because of this issue. So even as I got back the little money that I had on me, which is 300, I sent it to them. So I cannot afford money to do that thing. So maybe give me some time, I will do that just to confirm because nobody is forcing me to do it. I wanted to do it myself. So Lawson FM. Oh, as far as the child is under my case for me, and without me finding out the truth about it, I don't deny any child whether it's not for me or not. No, I do not deny any child.
So that is it. So that's me. I'm saying I wanted to do it myself at my own will to give that confirmation. Nobody asked me to do it, and nobody tell me, oh, go and do. No. I said it by myself because I doubted the situation at which it was announced to me. I hope you understand me. Yeah, so that is it. Well, no producer. Kawabisa, which situation? And I'm fast to announce it to you. I'm a producer. You did in a phone so, brofo a weekend. Confirm myself. Are you getting me? I will do it to confirm myself. That is it. Yep. A child is a child, and everybody love a child, and I love a child too. I'm saying, 96.2. I'm listening, please. Yes, I am saying, the situation at which it announced to me, which I doubt the process a little bit. That's why I said no problem. Me, I don't deny pregnancy or deny whatever. But I said in the future or whatever, I will do that to confirm for confirmation by myself. Enti ofa jai sa brofo na woke kano na dey na wo kwa kwatwe abaye yi ene na kwa akoda no that dey na nya brofo na wo ka enye brofo na wo ka yesi asem ye ka ni twi enti se unim se processor wo mo fa so eye pregnancy announcement kire wo no enye right process na se hwehwe waso a DNA na wo ye ene blueprint kra me yate ase se DNA no wo ba nyima yetimi ye Tidienti na akure ya wo enya 40 days ehwehwe waso a won call for DNA na wonye enhwa wo ba akura fe mama da men kan kire wo Dr. KK me chia wa no pai Dr. KK se men kan kire wasa akura no wo mpe na on de wa behu akura no wo pe no wo mpe na Dr. KK se men kan kire wasa wono de wa behu akura no eti se wudi nchima ya de bekọ emram na ya ji akra na firi wonsam se wudi nchima hwe broni ba oda TV hwe akra yo woni wa akola we say bi da hwe wo bi Ewurade wa akoda fe wo ba kika brofo agu nipa so say de be very beautiful baby hey Ewurade na mama enipa bra wa asasi so ante be ma no ekokwa na me ba chon se da nya kokoso nti akra ne fa o kala me ba chon akra woda so deja wa ba na minya scan tua me school fees na ho ahon na de ende kan bra na be no sifo na je de wo kira no sha akra woda so ade na mo man kra bresa mo be man kra ya be di abeneni ate poi wa asasi afia to mano obe ma kra ya ba bebre e wa asasi so eya na ye de ni nsemhunu sa no uhu akra no wo na anene ko dai wo so onko pamba sheet wa ko pamba sheet e na ane akra no ada nyinsan ya ba o se kwan ya fa so ye ka kire wo ni ntino e twetwe wo waso brada ji akra no ma akra we mebre akra ya oda we won sam fata bre na ya mama nkra na ne na mabonte na mo bre mo ka ho bi akra obai so oba besua na adwuma e na one no ada ne wo fa pamo na frifie enam wu nti bema uko school ma wadwen nya adwuma uko school wo ye bema ma adwen nya adwuma na bra behwa akra no na wonnim na ma akra we bra wa asase so uhu anu da ade ansem hunu no akra fefefe de owo ba no sese ya pamo na frifie oda bonten ya de akra we da bonten ade ansem hunu no baby ya wo bia bomodin so beba be hwa akoda we say what you say we DNA na person ya bra be ye na sem bia mfa na sem nko na wonti beti kwa wa asase ahase akoda mawiase na wo beto no twere na akoda we da abonti wonti ya pama ne maame e da abonti so what you say ani ti bomodin a ne jai wo hihye na wo ye ne say ya na hye na ba mutirimo oh eto da bia mema ni bi wo ho a wo mo front wo sori a wo mo ni ba bia wo mo de be fefu ani ti gadre ne ho anwan bra be je me be shit kokopam e ho na atwe no ko share dem na wo twe no na wura fi se da wo ne be da ne nyinsa be ba bra ya ma mo nya sa o ya ma mo nya cheap things sa na mwa wo brofo a wo kan che so wunim de so why ade also okọ school ni we acho nya che na se mistake menterio usun
Bibia be fine wate. Akwa ya ko na frem na so me sua adwuma wa ba. Serious. Wo fi voter regional Bible be sua adwuma ne wo fa hu ni mo ba ko fa na ba. So me sua adwuma. Wo chi akwa ne na da. E de obe ma tenten ahyehyɛ na ma na wo ba wi a. Wo be ka se kwan ya fa so a ye ka se nyinsia ne kire no. Ensiri wu tirim. Ensiri wu tirim. Ama akwa we ne ma me da abonten. Oba. Jaisun me se bibia be fine wate. Bibia be fine. Mimi wogidie wawrade mu se bibia be fine. Oba no obia ba ha e be hwa akra no. About obia pu be hwa akra no. Akra kama. Oba na be ma. Oba. Very beautiful girl. Akra kama deja. Akra wenya 40 years for 40 days no. I say akra ne nam 1 year. Tobom kama. Na ya frewa okeka brofo na hwan na de na hwan na de. Oh say do na je nso so ono nso be bisa question a. No wa mute ono ne kasa no. Ya nti asema na bisa ye. Oh. Ya nti question na bisa ye. Ya ti fie hai. Na efre obi a. Twi na ka. Ene na je wa power de da so. Twi na ka a ohini nka brofo. Eda be kumio na catch you timu say na bisa question na kukudrom na cambrofo no na bisa question yente na question yo bon kasa ho ban eden no ambe mama minim say bia metimi akasa kakra abaya se me mare ho pa na ne wofa no nso no kure ne se wode yawo ne tu sa na mo na wotu no so wode yawo pama kwale ye frifie eduru ba bia se wanhwe yi a papa bia wo beye bia no yehu de yebehu wa akire ene bone cause wo fa ase no na ade ne free anwura mamu de naba so mesu adwuma sa kwala no akwala abone sem ene de na kogina sa agina bri ensese wo de yawo pama kwada no wo hwa kwada ya wawo na okura yin a ye ka no ho asem ya na wo pam no frifie a unim kina na bi ofa na anya de na hwe abrantie no mom de aso obo musuo ama ne ho ena onti ase se boni bi anipa ye no wo ho asotwe a wonya because akola ya asem o ka abaye se urepu no se ye no kore sane ya o kanu ya onyi ntum nti ase se sa rape no kura ho asotwe e wasa ne saka ansa na no achi sawawo na ya pam na frifie na wonim se wo na wa sha akola nyi nsen ama na wo na ommoa se ye benya ba bia ma akola ya tena na wa hwe no no eno nso so ho mmra se eti abranti ento ampare nwasam a sa bere ya onto amerika mra eno na betumi aboa no anya sa emra so ni mu a ne brofo no beti ayira ne brofo na wote ho a wo keka no ebeti ayira efri se untumi ma obi ba emaye mmobo ewo akwantimfi akwada we yamfa akwada we na abontene wu ade ya me ya no ya me yakura ewo mu no enti abranti no wamra yenwie program no ha onimu a so ordinary di agura Dabia me ka say crime has no expiry date enti sababa wani timi ka say wa repu na e na hwe circumstance a ode ne die na wo dada no sai wo se beje bed sheet kwa pambere me na so otimi e de ne kwhye dem eto ne mo na ade a ye wi anu akire mo no abeka brofo akire na wo say dia the process between hwechi hwan sese one ho kwan say obetuma ye die ne se ne wo ka eno de obi ansi ho kwan eno ho na mo na se utu wa 40 days ni eno wonti ase ade na wonye na wonte ho ase da wo na uyi wani sa ade a se ne mra so mu a ehwo no akaka wo asem ho Ebusiafo mi do bibia se so jebe ma ye kohwe video no eba ye na asemi eyawe husem se mefi mi krom na maba me wo fade mi aba obi ma so se me bebobra na odi mi akwa kosu edwuma na be me bi se be me bi fihi aba be we pime eja eni mi awo abofra fefefefe we aya na adwin se on hwa abofra
eja yankasa bema ne die se na bedwafo ne kan no omra se DNA test no person oya omeye se akola ne ye ne dia eja ye bema ne responsibility bia eso oye no obeye se nya ne dia nso a ene de ebe gya no amanako na yenya yeja ye de tu ye ho so ni ahwa abofra no e de ama ye nua ba no because asemi ye kan ye ba be ka twiwo se upese ye kan brofo na brofo nso nchire mu kwa de on chire mu ye emfa mind se na elder kan no ansa na program no ebe ko na wie ye no ye hia abemu ano e wo fidie mu ase no no nso aba ba chire ni nsemu se DNA test no pese ya ni yaye egosi se bema no ebeba fidie mu ase ye ebe kwa akoye hu DNA test ne busia aha e na mede mu ebesi na so share so so be subscribe na wa like na wa drop comment no e wo comment section ho keche mami esi anything any medin ye be san so edin hyemu e wa ha biom ebusia